kuruka mu kahumuro program Reebahindugire ha TV West kandi umjenyi witwa ku bantu izo twegitaho nere Canon Benon Bifubyeka ariyo na tugambira embozi nonji iye binte byabase kurabamo mbwene katwengereye nawe kumbika mushempa gabarha ya magati Benon nida kwenda kuri muka niyo maga bifu bushoro manyo Buisho Jackson wagwa tube turi best man we disikanye sije yampe motoka ukajya kivuge banyeta ati ndamusa Kampala bantonje motoka katabandi kanje avuga wo aishanga bari irukangani ito ubujana musa customer wazwanye na mureba ukana reba nabaza kuri akibuno kapa para aho aramishu igiri ukunda bakazi bebona ukamu kandi ndamanya kuri nyuma ndahweza bakazi ndare bugara bwawe kwitugireze yamishu mureba kumara musya mubuze amazina gangambira na nyimwe gambira kurungi agenda maga yampiki ati wale wote tini murungi zonka ni yeye ati ni mukaze ati arashonyina otuna muto tini muto ari nyakano ndo mukazi mukuru nuna kandi yankapa ibukuru tindabyinda kazi mukuru kugasiriki akoze ni ayi ugambira mukuru wote no murungi otfonkana muto ati ni mukazi angambira kayangambira muce ashwanye nyongeza mukachi bandite yokurya njya nti mwene sande ndije nshayibi nda kwate shamu njwanye barachimanye cyo omuyihango barachimanye esha no bugenyi no kokuzika no ko esha shayibi nkana cyo bubari izo bari asande torashabiri izo beri yo katina chuwaga bworebire chiguma mutwe yabantu mumpe batonda kanya wabwifara kasho ibari rungi harugureka tugendeyo muchiwe okwane ban ikindi siri orikizo ngshwe nyina kushwera mbona nkizo ngshwe akari basi ati ciao kimwe ni nyinshi karo kubanza uye tugende zo kucebeza sirimu otyo ajani ya ver step ya kabiri kompika aha umutima gungira iwo yakoze ibikandi wamanyishaje mbwe no tagenda uguturagana shahibiri mbwe no gumaha zaka shama kaga akutegereza tinabwita aragenda omushayija aza kuriya aha AIDS information center mutaso tiyo yarugaze kuzayicisha mukaga nakwate bigiri umpuke nkashamu shanju arnogata para nakwata kamukozi naza mucaha nakwata mushizungu mpora ndihabigere byanje ndishumba kahengeze motoka zanyu zembi n'igari mpora mama we kuza kushanga kashanga se mukwari akantu kakanshara muri kati shay otyo umuhante geza kisamhano kagarukamu wayero che lopshebeza niwabaza kuto mukono gwe nundange bikatu bakante bikatu ukora minwe murago mwaka gona ibi byasharira ibihitizo byabo batera ibiro batera ikibuno batera mikora nange bikatwanse nakiriye bikatonda tutwame mwenu yatayo mukono kashi baza kumfita natanda remo kuba amboroze nawo ngwa tina kari ngo mwena muriki nuko nabuza bakabanza bantwara no kufabitekereza
Dr. Wargo Dr. Mujeru Hope Mbiri banyiha yonka Dr. Mujeru buri mwanya ndiho ushwiriye utashwiriye kugamba kubiri bingi baya kufa babinje bampagama batwara bazira mu university ngumwe twayata wishiyemo ubu hano umucebiri abakaba abarokora ibi batuye abarwirisi nte bagiye mizi data mukono bwana yamboroze shagama atinye chakarije nishaka na gakuza naza rwakataba akantwara wakshata ati umushagama yawe Yesu ni mwari mazu hari umusirimu hari Yesu ashikari kazumwana gihenka we batsamu ya batumisa kurungi natira kushira kurugo we cyo nasho cyo okubanza kamushwera ukunze ko kubanza birabira mushaka ukumirwa nakaga nibi oguna mushwera birabira mushaka inkumi ibi nagum byo koko banza nabyo yuko kubanza ebiro byawe nibishana okusima ruhanga leta bishop twaza mu njumu nigiye kukira yakita yenywara ibina mushaka yataye ibina mushaka mwene ibiye biro hine cyangwa kibiro kumanya isomo magara gawe na batabana baje musigazo wanye bakimanya batamanya n'igimagere n'ihetse icyumugisha mazo mbwene ko wahereze kutunga ogo mukazi mukama abaha abana bangahe bashatu aba bana bo barahi nakwizira twazanwa no kubanza yafu na imotoka n'ebyiri tiriho yakabashamu kamukagaze cyo twaza wa Dr. Mugirwa umwana kabiri twaza mu rwajo muza musikani umwana kabiri waswa Dr. Munywana wanje ati umwana ati yakumuhemo ruko kubanza rokatana umukazi wanje kandi mukwija ba ijwara byona mu ryamara tumukiga wega yasusa beno ningo dayana ba abasiga ba Dr. bamwine banyabara pimamu shahemu atingereza nasema wanga twahunama gweno wanga tugira mbazi abantu bakuzara no kwinebi byarugamu na mucumita mwabo abana babiri omundu gumu abarongo ka 13 ko tanguhi aish timbugu na mucumita mundi tugende poko muribe musubita yo kumuribe ranga twasati imyaka turakusimba ruhanga twatenda kusimwa wako ngatuna mwana w'itarafo andi bamujukuru nigeze masiko ranga tulinda yatabana bitu abicyo bashatu ka murungi kushemerwa ka barungi kusimba ko burungi kwebaza abo bana bawo bashatu so mbwene ko kutahona bari abana bakuru na naba baba banikumi aba abanda bakuzire batunjira amaka watunjira bishukuru bashatu nasaba bishukuru aho kubanza wakabiri wakashatu hanyuma bishukuru abina mushangi naba bishukuru baziri bashatu umyaka yanjye kinana na mushangi warebera bishukuru ba kabiri so mbwenu reka tugere ntufunza hati umagara gawe ubu wabora umuto ebyabe kuhereza kushemerwa kabiri bintu bya muri kweshongora aso ukwiruka turumpira okweshongora
kweshongoro ko eshongora byeshongoro biha ebye ni sorofazi ndeshongoza sorofazi yo na hat sorofa no maku jeshongoro munonga uje anga ko uje mu kasiriro rero mazo n'ibitabo binini bya sorofazi ibyo ruganda nyinyi irati kuzira katabo kaitu ukiriyo na hatu no eshongora ha myaka yawe kinana mushanje tuje kweshongora mu kweshongora n'umukazi wanje n'umwana wite ngaba sibwa kimanye limizona mbona kuimbisa Yesu aza angumaniho singizaje awe mbabazi senyinji nanya Yesu mukama waitu ninyori tumarobarire etero musiso usinje limuha amagana masa amarawa manigeri binyono kanaboro demo esha agama yeza chimwe ihano oyomu yabibi abeitsiwe bibi kuba urira iraka yegembabazi besi imapaboko chirenako bagira amashemerera kansi meruhanga mikuru elia tukoreiro muyatura omwana we Yesu kutuchungura nokotwegurire mboyamagara Aleluya tumusime itwabaryo musi Aleluya tumusime twena tunaruche wenu twishe twena tuhisishe tumusima weniya tukorele Yesa akantunguza eshagamanye obuyambambirwa musharaba gomu okomiwena kwawe chiriza ahona wajurwa kana sasira Aleluya tumusime itwabaryo musi Aleluya tumusime twena tunaruche bwenu twishe twena tuhisishe tumusima weni yatukoreye akakora bikuru tumuhimbise ahabwe birunge biyatuheire konka twena kuturi mweremera tituri manyu kuturi musima Aleluya tumusime itwabaryo musi Aleluya tumusime tena tunaruche bwenu twishe twena tuhisishe tumusema mweni yatukoreye akakora bikuru tumuhimbise ahawe birunge biyatuheire konka
kuturi mwererera tituri manyuku turi musima. Turukuzo mu kahumuro nyenda kumanya isangu ahari bari ya hardware customer care area higuru mnonga nibakwakiraje kandi bari kugurizana na habeyi nonje mnonga reka tumureho.